ini na ito. Thank you, Chorolo. Ini yang di pick up ketua mengikuti di pu Hills FC tapi hanya langsung boleh kita seperti lokal lagi ini bom kilo par kecil momen be sini tu macam sport coro panjolo IDP Sport Association anak itu na bangso football nang cepat kupi nang cepat dupi por lang coro par panjolo ko nang klongko kalau si pinila bangso cepat ku along isi mesin hek cepat ku klangkon lo monong lo lang se orang itu kan cepat ku higini panjolo pontulo isi gralo la si la so bangso football cepat ku manggalah lo isi bangke mo pen de thana song si isu jangan tu pan anso se ke patku hin kan kurpon aning perung pon pan kuisi lamang so kemang pon la aku isi bangke lalu ni tum tingli bala tum hem isi tum ani mu 2005 peningkan karbi pening masaron hot so aron hodalan ciwa yunjo ya selang pan tum ekin kita kosong buku hoi tu mang ang cikimu pun dari pan pulau mangso kibi tinggal dipin so kibi pan pulau alam tekan sih tu selama cikimu momen pen pada lah nasi tu mang no tu bomlang pang hek pada pan pulau mana nasi di lancur nasi curu palong dak di Sport Association tu pan dok kami langsung diklaim kedam kecepat dok na pen aku samjin pen mangso turnamen pajuti po nasi langsung si klaim dam ni ya pan langsung dah hidup mepel pada muning ta sempat apora hut mangso kap di patu pen anso si itu sport hen kan tu punya pan buku pasal ini itulah dia